ji bo pitir rakişana serinca geştyaran Sinûrê Parêzgeha Duhok nêzîkî 205 cihên geştyariyên siruştî û pitir ji 900 bingehên diniyên geştyariyê hatine amadekirine. Li gor gotina Rêveberiya Giştiya Geştûgozara Duhok pêşbînî êtekirin di vî werzê biharê de rêja geştyara zêdetir lêbêt. يعني وقتی بتا بهار وبتا عطلة قشتيارة محافظات العراقي قالك شو انتينا بارزقها دوكي تقريبا ناف بين هزاري هتا هزار ودوصد هتا هزار وبين صدر روجانا تينا بارزقها دوكي فمسألة وكريفا بيلا قشتو وزار البارزقها دوكي أكيد أم كاري خود كينو بو استقبال فان قشتيارة مثلا تيمد ما بردام در كفنا داري كودا تأكيد بكن أفجيت قشتياري المستوى المطلوب من جروبكي داناي Xudane ek ji kompaniyên geştyarî jî dibêjin. Bo ev sal ciwastir ji salên borî amadekarî hatine ji bo rakişana rêjeka zêdetiriya geştyaran. ما بلانا كمازنا داناي أفصالا إن شاء الله ودي بلانا خبداس إنين ما جروب تشيكرين كو دخلك كإينا بيش سروشتياما جالك منطقة جالك جهادا وهر وصا ما تشتكي نمونا يا بو داناي كو اهتمام بتر بدنا سروشتيش ناحية كامبين كيفا كو بتشنت ناف سروشتي بخدا خيفة خدانن دوسي شبكة بخو البيربن سحكني كو تشنت فرقية هاي ناف بين فان سيتشار سالدا وتشنت تطورا كتير سروشتي مدى بخو ووك موقعت مي تاريخي جيك دي بيش تشافتر ليكين بوانا Ji ber civaniya Siruştê Kurdistanê li werzê biharê rêja geştyara zêdetir dêdê. Lewra li Duhok pitirî 117 cihên vehûyana geştyaran hatine amadekirin û ev ji bilî xwaringeha û kafteriya ji bo yekê ku pitir xizmeta geştyaran bêtekirin. Şêrwan Qedir Kursa News Duhok.